Matoni. Vendo vya text kaka luo ngiri kisulumbo tigenwa kuloka kisulumbo te. Kisulumbo te. Matoni mfano. Okay. Nani diaka bon tu vraiment bon tu zaisa et bon tu zaisa. Ndio kulusonga yuna tata president wetu malongi makipungwa yuna lutamon yu mama bibish yani yaka kuna malongi kuna mbanza nguo yani yaka lobana longana kipungu kuna mbanza nguo tata president yaka mukena mbona ilongi dia yani yaka ilongi bana yaka kalonga bosi tulonga betu tutalonga yaka be sababu kwa malongi mafiku ngidina tubazolila ngisa yimboti ku classique tu kikisambu tubulile moko tuwa Mzee. Bwana kumbwana taka yenzi. Basi. Kuvatira mbanya mu tukidi anene mono mosiko. Bina vaki mosi na mabel belbish. Nyanya kena longi siabana kuna mbanja mu. Alors qu'est-ce qui est yao mukuza kutana ibeno ku kisantu parce que betu boso boluzei ndiye kitu bikongo yetu vila kabuna ko alors il y a tubaki dingindu beti ba pangi joale pangi bienvenue kitu fete ça muvuza ndiye kitu bikongo baki dingindu vote fete yanti lon sabana monki kongo kuku kisantu longa kintandu ekuiba pampangize no bena kumbanja ngubau betilonga kindibu bana banka kabena ku Brazzaville bau betilonga voilà kilari et puis kundambo ya Angola betulonga kisansala et puis kizongo botwele da kukimpese bana ba kimpese betulonga kindebu ya kimpese donc voilà un peu les projets tuna yao betusala mfutumene kati ya kikongo kasi beto kivuka ya lijiko asibele katuna kwetu betu ba mosiko kuti sala kisalo kyoko mu kintwadi yelu salusi ya société malongi makikongo luvoba malongi makikongo voilà malongi makikongo ya société ina kutia Angleterre kumputu ya kala alors ntwadi si ya malongi makikongo kumbani mbuta mpanju nyoka mutampanju nyoka yandi vuidi société malongi makikongo na belo stati voilà yai yena logo yetu donc ici logo ya Ligue des Jeux pour les veilles du Congo et puis kundambu tuna logo ya Mamaki. Donc ça veut dire que de ça qui sont en partenariat et Betu et Mamaki. C'est bon, hein? Voilà. Alors, dès que nous l'avons recruté là, Kaluyoiko. Donc, Kalukala et Choniko, bon sobo le tilonga qui Congo. Parce que Congo, n'est pas tout qui est. C'est bon, hein? Kikongo ndingeto donc il faut te cala vraiment bakesa nous vivons Kikongo
Bon, so botuna ye bampangi bankaka, yo tuivo bana kikongo, yo luka kikongo. Donc, bientôt, quand tu écoutes Bangalako, quand c'est encore autour. Donc, et puis, nous allons simple campagne. Madieti, ne bamfumu sibabaka bihogo. Kabwako? Ekuna. Bana bamalongi makikongo, oye! Oye! Bana bamalongi makikongo, oye! Oye! Yimbila impunga luyano, tusonga bebetu tuze yimbila impunga luyano. Hein? Classe ikisantu malongi makikongo tulongokedi debu congolais mukikongo. Ele mabesi Kongo ndoro. Ele mabesi Kongo mbukanu kadilu mbukanu ye kikesa mudia kikwaza lukumula mbutu alakuma natama etupa kwa butu sasuka twa mata mulengeo kama zuza mwana mfuzi sata tumatia kwenda tutatama mulenge besiti luibila imuwabalongo wa asala sana eno mululendo lukula kijimujaolo kya kifumu kyetu Kongo kailu Kongo wabakulu Kongo otieto Kongo tiazolwa Kongo sata sema toto akore sata damina vumako sukala yuni wakuita makumataki mataki mayuni lumutalo kala hewa kilumutalo makifaku kendefi ya kipwanza tusisira wabate kolobeto mbuye mbu Saki tidore mama sake ikudia matukubela Saki tidore mama sake ikudia matukubela bakwele tukeleba tubila kutelele bakwele tukeleba tubila kutelele monopole shekunani kunata kumalima monopole shekunani kunata kumalima alama ya nime Aliunga Disamu kipindi la kutamu kunanzoe mtamu welenge Disamu kipindi la kutamu kunanzoe mtamu welenge mtamu wele matutu mtamu wele kumatutu mtamu wele kumatutu mtamu wele kumatutu tubudidi. Mzee, mwana kumbwane taka genzi basi kuvatila mbanya mu tukidi nalene mono mosiko bina vaki mosi na belbish nyanya kena longi siabana kuna mbanja mu alors qu'est-ce qui donne ule yao mkuza kutana beno ku kisantu parce que betu boso boluzei ndinga kitu kikongo yetu vila kabuna ko alors il y a tubaki ngindu beti ba pangi joale pangi bienvenue kitu fete ça mvuza ndinga kitu kikongo baki ngindu vote fete yanti lon sabana monki kongo kuku kisantu ndilonga intandu ekuiba bampangize no bena kumbanja ngubau betilonga kindibu
bana bankaka bena ku Brazzaville bau betilonguka voilà Kilari et puis kundambo ya Angola betilonguka Kisansala et puis Kizombo botwele da kukimpese bana bakimpese betilonguka Kindebu ya Kimpese. Donc voilà un peu les projets que nous avons pour ça là pour tout le monde que tu as qui Congo. Kasi beto kivuka ya lijiko asibele quand tu n'as pas tout beto bamosiko. Pour ça là qui salo kyoko mu kintwadi yelu salusi ya société malongi makikongo. Luva malongi makikongo. Malongi makikongo. Voilà, malongi makikongo ya société ina kutia Angleterre kumputu ya kala alors. Mtwadisi ya malongi makikongo kumbani mbuta mpanju nyoka. Donc mbuta mpanju nyoka yandi vuidi société malongi makikongo. Na bebe start. Voilà. Yai yena logo yetu. Vous voyez ici? Logo ya Ligue des Jeunes pour les veillées du Congo. Et puis kundambu tu as logo ya Mamaki. Donc ça veut dire que tu fais en partenariat et Betu et Mamaki. C'est bon, hein? Voilà. Alors, nous l'homme recruté là, Kaluyoiko. Donc, Kalukala et Choniko, bon sobolo tilongo du Congo. Parce que Congo, n'yanga tukibeli. C'est bon, hein? Du Congo, n'yanga to. Donc, il faut que Kala vraiment, batter ça. Nous voyons du Congo. Bon sobolo tunaye l'empang bankaka. Yo tu vovan Congo, yo luka Congo. Donc, bientôt, quand tu écoutes Bangala, quand c'est Congo tout. Donc, et puis, nous allons sempre campagne Bakaka, Babidi. Hein? Nous allons faire campagne Bakaka, Beza, qui sava Kilanda, le cas de Babidi Moulonka, qui Congo. Donc, voilà un peu msango ya floti ya kele yao mkuluza isi na matondo epi ndame kwa mutulendo kakale kusumba kipa enza simba ketu fonda telema keba Ok. Sabala, Luisa. Tukala tamu mboti, tangu tuyantika 14. Tuisiri mu classe komandongi maki Congo. Bampangi bankaka, babena ndeka bena ku. Ruka bakuisa ku, besa tubasonika. Musane baadaka bayantika. Ulanda mandongi maki Congo. Bosi ulongo keli betu. Sulidiaka tukala kibindwa bengi posi tukala biyantukulwa kyuki yako nango tuyanti kaka tukala mu classic tuyanti mu classic nene kina kitukala ramu baba bengi tukala kansi tukumiri banduelo batuweni classic yule aka kindwe tuzurinde tufutuka diaka kuna classic kuna ibuna ha Kisabala Luisa, tukala tangu mboti, tangu tuyantikanga 14, tuisiri ku classe ke malongi maki Congo, bampangi bankaka, babena ndeka bena ku, kuka bakuisa ku, besa tubasonika, ngusande baadaka bayantika, kulanda malongi maki Congo, bonsi tulongo kedi betu, tuzuridiaka, tukala kibini babengi, bonsi tukala ana luyantukulwa, tufiti kala kibeni wa bengi tutebisa classic yo kyakul dana butu yanti kaka tukala mo classic yo butu yanti kama na classic nene kina kitukala damu bamba bengi tukala kansi tukumini banduwelu batu weni classic yo daka ki kindwelu tuzurinde tufutuka diaka
kuna klasi kino kuna ibuna okay matondo Muzila Congo, Muzila Congo, Muzila Congo, Mongere Luvuilwambe, Tungilane Bangu Zambe, Nyailane Engola Zambe, Sezele Bana Yanga, Monekele Nyoka Moyo, Nikele Mwana Ndumba, Bokele Waikate, Muna Congo, Waikate, Muna Congo, Waikate, Muna Congo, Waikate, Muna Congo, Muna Congo, Monekele Ngoma tamu sisanje Pakundundu, pelekete Pakundundu, Pakundundu, pelekete Pakundundu,